bitandukanye na mbere. Iyo uzenguruka muri iyi nkambi ya Nakivale ubona imirima mike y'ibiribwa bihinzwe n'impunzi, ahubwo ikigaragara ni ukwiyongera kw'amazu y'abakomeje kugana inkambi. Amasambu yari agenewe guhingwa buhoro buhoro agenda ahinduka amazu. Iri zamuka ry'umubare w'impunzi ryatewe n'umutekano muke ukomeje kwibasira akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu bihugu by'ibituranyi birimo Kongo na Sudani, Uburundi na Sudani y'Epfo. Aha ni Kashujwa. Hano ni mu kigo cyakira impunzi nsha mbere yo kwinjizwa mu nkambi. Bamara iminsi mike aha kandi bahabwa amafunguro ya buri munsi. Nasanze bahabwa ifunguro rya saa sita. Iri gabanuka ry'inkunga yo gufasha impunzi byatumye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi WFP nawo ugabanya ibyo watangaga kugeza kuri 30%, bihwanye n'ibiro 6 by'ibigori na 6 by'ibishimbo ku mpunzi zimwe na zimwe. Bwana Santo Asimwe ukuri iryo shirahamwe muri Nakivale avuga ko n'ibyo bikeya nabyo bishobora kubura mu mezi 3 ari imbere. We are talking about $78 to $79 US million by 2020. Turimo kuvuga hafi imiliyoni 78 kugeza kuri 79 z'amadolari y'amanyamerika kuba yabonetse kugeza mu kwezi kwa kabiri 2024. Icyo gihe kiramutse kigeze tutarabona ayo mafaranga, hazaba havugwa indi inkuru yo kwiheba n'amakuba, kandi ari nayo nkuru impunzi zihunga. Ntidushaka ko ibyo bibabaho bari hano muri Uganda. Uko ibintu bihagaraye ubu ngubu, impunzi zibayeho zitabayeho. Ariko impunzi ziravuga iki kuri iki kibazo? Biragaragara ko ibyo zifata rwose ari bike cyane ku buryo bitatunga umuntu kumara ukwezi kose. Naganiriye na bamwe muri bo. Impunzi iyo ziba zikagera ziba zigowe kandi babara batishoboye, nta rutoki bafise, nta kawa bafise basoromamwo. Igihe nk'umuryango utabara imbabare wakura amaboko impunzi, nta kabuza zimwe zapfa izindi zakwiba. Kuba pamu itagifise ubushobozi bwo kugaburira impunzi sigitangaza ko impunzi ziragwirirana ku mwanya kandi intambara ni nyinshi ku isi yose. Bwana Santo akomeza avuga ko impunzi zimwe zakuwe burundu ku biryo bakaba zitunze, ariko izo ni impunzi zimeze zite? And I think we are talking about 5%. We first assessed. Ati izo ni impunzi zigera kuri 5%. Twabanje gusuzuma dukoresheje amakuru yakusanyijwe ku muntu ku giti cye kugira ngo tumenye imiterere yabo itandukanye, bidufashe kumenya abamerewe nabi cyane kuruta abandi n'abadakwiriye ubufasha. Binyuze mu bukangurambaga, abakuwe ku biryo bamaze gusobanukirwa ko ibyo bakuweho bifasha abandi batameze neza kandi ko barimo gufasha kurokora ubuzima. Mu by'ukuri bamwe muri bo bumva ko nabo babaye abaterankunga. Ubufasha bwacu buyoborwa n'ibintu bibiri, ari byo gutanga ibiboneka kandi dushoboye nubwo tuba tuzi ko bidahagije. Impunzi zimwe zatangiye gushakisha ubundi buryo zabaho mu gihe ibyo zisigaye zigenerwa bitakizitunga, nk'iyo muri Kongo ikora ibintu by'imyuga. Njyewe nkora ibikomo nkabikata mu mahembe, nkakora n'utunigi n'amaherena, byose mbikora mu mahembe. Naje kwigira inama yo gutangira gushaka utuntu nakora kugira ngo nshobore kubaho, kuko aya maherena nyashyira ahantu abakobwa n'abagore bakunda utuntu turi naturel baragura bakambara. N'Ubufaransa birateganya inama i Geneva mu Busuwisi mu kwezi kwa 12 y'umwaka kugira ngo basabe isi kwihutira gutabara mu gutanga ubufasha bukenewe kubeshaho izi mpunzi zibarirwa mu 1,500,000 mbere y'uko isi ibona ikindi cyago cy'abantu. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.